chief minister is mai manakale mi me amduna maon hai batak podo adude na masu uramoy bako ma khabar na tri uramaroi ba adugi situation do tadana ba lekai lekai mandal singsida akoina warming up ama tobi bo ne bako sidage na sathi ba mongda lawai haningai leitong lawi thoi ba thodoksi government na numituda han be angang ani sidi laibak thina sirasu akon be ahum disibam thokte ba sigi matang sida moina inquiry tori ba mong si FIR bo lobi wai ba yada ba masai gi ko suguma incident yam leire ba samna ayuda moirang police ta changa kanda masai gi moi gi concern police station na changa kanda mi angang ani si sigi FIR si makoina NIA da sina ba court pa je akhoi gi CRPF ta nomai kapagi masa matang sida moina koida nomai kap thore aduga adequate security lokhate haiba pon me amje koina FIR information report ama pija ge haiba kana police na accept taw da se government na accept taw da na traba sumba me am la numit sida akoi ahan mada deputy CM ani la akoi kano se deputy CM amada RDN PRP thoke ba mayam ngang na bus da akoi hoi mana chief minister Khem Chanjina control taw ngam do oi ta di kasu kai de ba adu mana ngamakta bagi mami se mayam ama proof point sum thole hai tare adu na mayam kanda ngasai adoi matungda ngarang amuk litana swaida muka tangkhul disna ani sire adoi tadi akoina ahan mada moida tronglong bida tawda hire mise leiba situation du da moina thabak lokhat tabdagi matungina moral responsibility lo haibane ma resign tawba tawdadi ma apam mane mana akoi thabak tawri ut ngam da resign tawbai mathau ta de kaino akoi de chaira loire nangna noina ngangi du kaino aina thabak tawi sidi aina tawi no si phare si leire haide akoi sudum tumin leini handokine ba akoina hai poto ko ten adui matungda mu mana ngasai ukhul chatna khotna tawre kangpopi chale moina khangadab se AK misagi level da India government gi yam thina top level da AK misagi level da manipur gi CSO mayam ga tongan mamong da kuki gi tongana maite gi tongana wari watai saba khra chathai ba mayam na nimbu ngana ri ba territorial council boy gira state boy gira ama boy gira yani yaro hari se chatha bane ba sigi chatha se loina ignore to thokan da magi self style da because he is having two chief minister mai maning da chief minister ani leiri da mana self style da chatha matung da tholak pada misi mina yaujak pane ba ko aduna maram oi ganda akoina moral ground lo the responsibility lo wai su yadre adoi matak da thok thoi bising jo handa drabani na noi gi party se akoina noi policy se boycott taw ta bane na akoina boycott taw bane ba sine ba leiri se ko han round se sumain tam jage okay zo Shanta mara tang ga tha hoge hausi boycott taw bagi wafam si akoi Cocomi ne budi thambire adubu oza ina sida khangzading ise haidi hoji phawda khoi handagi sigi tronglawgi incident sigi matangda khoigi protest miamna thamak pasu oza hausu dum ubirangani Facebook ta rally si protest mairagi rally si noma gi lekai da tawbagi mahutta ulap oina tawbudi kari kai haba wangsi oza miamna yam toina hangba wangni masi haidi oza hoina khoigi Cocomi gi maikei degi organize tawgadori bra natragana masagi ithil phaurakanda haubam thokra si miyamna su kari haini lairiba organization singsina mamai chunggadabani makhoina oina noma gi pali khaidu ise kaigino ka haibo wahang amakha oza Shanta hange sigi wahang se amna si clarification je si yo to gi formula ne ko yo to gi formula ne de ngasi no misida loina hogalaga loina ma tawraga pammi ba pandam do phangadro mayam na khangbi ga dabse district manipur sida chief minister gi banglo khatana te ba lebak chalai se ko chief minister banglo khatana te ba lekai da mandal mayam leiri ba ko lekai mandal leiri ba lei ko yani ngi ko mandal lei se aduna osigi mandal lei si kamai to ge da even kangpopi de su BJP mandal leir ngani ko lei ko senapati su deputy chief minister am lei ni moi gi mandal leir ngani ko adugi mandal sing duga akoi ga tayap tawraga mandal sing dugi apam ba natraga public ki wave ta ko haiba lenga chalai ba da yawi mi sing siga public ka se tokhai ta ba se sidai na phaba iho kai lege ba akoi na ham da hening se adagi thoiba iho mayam se tongan ba lekai da toy haija bone ngasai gi amugo na tawkera akoi na Cocomi na tawkera UCM na tawkera heriko na tawkera pa chaliba pandam je ama khatane ba sidaida tongan tongnai je kaino ama toina tawsi kholasi haiba wahi se sigi poching ngarang kaksing de toy kaksing do koina sidagi kilometer kya no nomundo organize tawga chief minister gi mayum de changsan mangam gadam na teba akoi gi local central government sida local leaders sing sida ko local administration da akoi gi khonjel si yona ba hona ba gi pandam da chathaba i honga tane ba maira reli adagi ngasai gi democratic oi ba huji phodi chathari dana ko adubu ngasi government na khanggadam se tongan ba jaga da laiba maira pairaga laiba mi singse makhut tagi maira je thado ga moi bu khuba oina sumana
noi to ido ko yam pele na thola ga khuba khon ga da miyam du da maira pa ga moi gi against ngang han ba se moi na kayam kuin ngang han ba ngam gi doi no hai ba se si moi na yeng sa ga da ne ba ko miyam gi di ngasi amuko na organize to pe hayeng ko komi na organize to kani hangsit UCM na to pe moi na yeng ga da di kai no hai kan da akhoi gi hojik lai ri ba taw ri ba thabak mayam se si gi kholau se amata ko ina la iko hai ji ge ga si gi sakar na pakhum pi na ko na ga dam ne ba si gi manung ji da issue se divert to ba ya na ba JC to ana ko una ba adagi imung manung gi macha sing to ana ko ba adagi ex gracia do mi na ya ya de khang de hek law thorok pa den nga sai gi law thok ning ba poti law thorok to ba hai ta re ko samna da tong ngau bi to tok da mi mari phare subject to investigation adugi matang de operation satharak dai phab ne si kai no then nahan gi drug pu gi kano da chatlu se Bisempur chatlu se in custody le ba mi ma bu kamaina civil da le ba asam rifle da moi kari arrest me mo pa ga kamaina hand over to chatli no ai ba question du ne ba sigi mayam si leina bani na asing ba apang ba ahing ba asi ba ana ba ko adu dagi klekai gi club organization sing loina mak wakhan ma na ko ne hai ta re ko adu duna hojik se aina haijaring mo se sidagi na chok thok tringai da uncontrollable oi ba mawong am lak tringai da lengak si wakhan khanda bam changi BJP amadi every political party moi de su taro ya ninga leite ko sigi potsi da congress na si situation de ga ngasai gi advantage ga lo na bo na ba adu di moi de sum tar kani then BJP gi manung da su akhoi loi gangi khemjan je chingdar ga CM oining ba mi ju lei ko hana gi chief minister oiram ba mi gi michang hai tare hana chief minister je lokthok khiba gi mun gi ne ba nuai ta bu lei adagi ano bu sida akhoi ne he chaira kan harau bu lei si loi gang e ba akhoi sigi potsi tension ba ya na ba ko baga sakar na pali belengak sina khan ba do masana khalak tram ne na maram di chief minister je mai manak lei mi me am duna maon hai ba tak do adu de na ma su uram moe ba ko ma khabar na tri uram maroi ba adu gi situation do ta da na ba lekai gi mandal sing sida akoi na warming up ma to bi bo ne ba ko sidage na sathi ba mong da lawai haningai leite ba mai oza Shanta ngasi gi tongan ba khoi gi ngasi gi paukche sing gi headline da su do mak yawi BJP gi thabak thoram khuding mak boycott tawgi khongjang jangsi lagani kuki terrorist sing da military crackdown chathaba ngam loi da bor ga di pham thadok piyu aduga chief minister amasung home minister gi yumda leibak miyam na khongjang jangsi laga makhoi gi phire lauragani haibasi khoi gi tongan paukche sing gi headline oina uri masida aina oza Shanta da lakchani si oza Shanta hojik pau khoi gi tongan ba manipur da leiba civil society organization khoi Cocomi na su achauba khoi gi initiative responsibility kya laudana lai aduma pung asi thamlai ba sigum laba statement asi kadai phau yongna miyam se mamai chummaga puwa ngamdori bano aduga hairi ba Cocomi gi maikai dagi thamlai ba pandam sing asi thabak oin onthokpa ngamgadori bra sigi matang da oza Shanta kari oza Shanta gi amada pisiana ai magada secretary general UCM entai se asida oblique tawraga spokesperson Cocomi ne dhapsam biyo ne okay Afridi tai ko akhoi gi oja Shanta Nahakpam gi si secretary general UCM gi mahutta khoi gi oblique tawraga spokesperson Cocomi na utang hapsan biro okay oja sumai dog ne ai haijage ko Cocomi gi Cocomi na iho pubangam gadra miyam dagi pakhum lo bangam gadra miyam bu puro chak pangam gadra hai badudi matam na ulisini ko kusik pauda Cocomi ai se committee ne committee se kamai to committee no ai ganda organization manga se gi organization manga di lipun CCS ke adagi United Committee Manipur ko aduga kaino ga akoi herikon sigi mayam se punjal laga anda semba committee ni si committee se ko da sigi committee sida kamai to ga ganda si committee se pun gi bagi maram se kamai to ga da mamangai da akoi United Committee Manipur na tawram thabak sing adagi organization mayam ama chamana na thabak tawrak padagi punjal laganda nearly organization club organization 60 en ba ai tare ko aduga 60 70 en punjal laganda imalu mayam ama adagi ate mayam punna thaminar ga chatminar ko organization ne si organization ji tongan ba thodang ke ama lo lei gare ko mamang da si organization Cocomi se ma koi matam da hai tare ngasi bauda Cocomi na lamjing aganda agitation ke ama tawre UNC ga kya wari sanagre gi inpi ga su mifam kya rak pham gre si lan thok tengai wari ni ko Manipur agenda da natraga Manipur United Manipur ama natraga koina idea of Manipur hai ba wakhalon sida indigenous people amadi Manipur integrity da ma ko lisang sina thabak tawr la pa adugumba
organization ne hai tare si organization je ko nearly chai mari manga taruk kumba faraba aduga United Committee Manipur gumba sigumba organization sing UPF adagi ngasai gi IPSA amu ko gan yeng ta de mu 2001 dai chai kumanga kumsa haira ba organization ngata ne si sing je ko aduna siga political party ngasai gi political party sing je yeng na matam da political party sing sidi yam seng na haibda akoina karim gathai na bai wadi nate adubu political party sing sidi Manipur gi issue sing se understand tawdriba adugumba season oidriba hai tare ko sugumba miyoi mayam ma political party manung da yauriba duga as far as Cocomi is concerned sidale sing se 2001 gi station da June 18 da lai ramama adugi mamang da 1994 da MSU gi foreigner gi ihou da lai ramaba adugi mamang da ye gi role gi ihou da yaurumaba ko adugi mamang da mu state hut ki matam du da masak mami wo basing du mayam du ne advisor wer kan da lak bo organization ne adune sidai da miyam na Cocomi da dawk leibam thokte ai tare ko duga hoji akoi gi Manipur sida aina khanbada sum hangbiri ba wang do akoi Manipur sida tongan ba club organization na tongan ba mong de agitation law torok gi weram do male ko hai ba pochi akoina kamain loge hai kanda Manipur da hoji pali ba lengak se si jina akoi gi unify over agitation ama to je thugai na bo honar ko hai tare ko masai gi hai di ikai ang goina hai rabada JC ga imung manungi marak ta crack lai se government wen law torok pai mong lak ba ko hai di ngasai gi moina wari sana ba ta ga di close door ma da combine tor kanda ngasai gi imung manung na ta ga JC bu paisa chaba man bagi mong da badnam pi na ba torok ba den Cocomi gu mo organization ka ma government ga wari sana ba da marak ta wakhal manak ta ba matam da handon din to na matam da miyam gi mamang da ngasai gi miyam gi ihou ji bo khoine yon tho abra ha ba question lak pase si gi pochi government na to bune hai tare ko government da tai na ta bune maram di Cocomi gi oina di leader sing sin bai wani aduga agitation gi model da di akoi prime agenda du gi akoi hongdok pa kem leite ba sina akoi Cocomi gi wari ware ani su da BJP gi boycott to bai matang se sima thamjage BJP boycott to bai matang se kamai to ge ganda BJP dani ko khoina to se sai gi leader BJP gi leadership amadi mar gi administrative movement mayam sidane ba khoin to se ko kaimam gi to inu hai kanda akoi gi sidai da Cocomi na torok pa na taga any CSO na torok se BJP gi media cell pai ba mayam sina moina akoi mayam sigi marakta hanagi lengak adugi lengak kaina akoi sibu ngasai gi moigi miyam moigi hana leramba leader sing duga akoi gi am nagna moina pamba mong da ihou si chathaba man bagi mong ama moina akoi si uhle ai tare Cocomi adagi every organization se moina uhle even JC bo si uhle sini Cocomi wai di to khro ba ko hajiksi kai la ke ha kanda Cocomi na euze si 23 Megi hosi sathadri ngai ga indigenous people kana hoini integrity gi kai no then United Naga Council ga akoi ga leiramba United kai tere akoi gi NSNIM gi torok pa integrity da question la kadra khot kadra hai ma'am se loin chathara pura la ine ba se anoba pon na te ba Cocomi da ko as far as the new leaders are concerned hosi le ba new leaders sing da di moi de anoba pura anoba ne ba moi leaders e change to la kwa ne hoi kuina season ore pagi moi gi khangba hi ba di leirambe ai adu issue si di moi di pura anoba ne ba samna hai da 3 May gi matam dagi tholokpada NBN sing na palaga lai NBN sing na mayam na chaibe aba chai Cocomi na ju agitation tawbe aba mong da tawi mong da wang hangbe am be hangi ba wang duna maram moira kan da miyam na yarak ta badagi mai government du PR tari du ne ko leadership to matik cha den lokthok pigri ne ba den adui matung da akoi gi PR government lai PR government la ko matam da PR government si da su akoi hangbe aba hangi toan ba even IDP sing gi waiba agitation moina hajar mani 31 March manung da akoi hanjal hani adu tawni government gi statement ngata se ko akoina moida hangu bnate moina haijarak bane IDP gi hanjanan ba ko chaba adai su gi kem hangdo kani honjin ne adu tawni ada tawni hoi area khara da moi asam rifle kem khara lokthok pa hongdo honjin tawba su gi kem jing hongdo honjin tawba even pambai yo yora isi de ba ko maitai gi leiba agreement leina ba organization bo yauso leijine ba si mayam si yeng akanda ngam gi da thabak sing du gi akoina kuina lengak se leitana la matung da pali ba lengak se anu si lak bakanda akoina maitai gi majority do calculate to biyo ba akoi gi JDU ne adagi kano NPP ne ko pangan gi chinau ani sine mo yaw kanda nearly akoi majority almost phang mane ba ko sidai da sigi majority se akoi da leina pali ba chief minister ama majority da pan ga do chief minister do Delhi na compromise to bira kanda ko compromise to bira kanda Kuki ama naga ama chief minister hum thamak pane deputy ani aduga major stakeholder oiba chief minister ama aduna takpudi kaino haiganda paliba khemchan sida honorable khemchan sida mapangan phajana hapaga
irang je lotion be yana ba peace talk se yam live mong na makha cha thabe yana ba semak palenga ne na Cocomi na lowe ba adugum ba lenga ga ma la matung da ihanan ba litan da problem thwe ani su da litan problem thwe adubu honorable khemchan gi matik mathona hai tare magi matik mathona aduna khoi gi tongan ba step sing development gi ba ching chat pa khot pa mayam lokhale ma wangang da khoi na pen da du pra tham gra se to ga na matam khra de di akhoi su ignore to ga khoi yeng ga le ra me hai tare adugi yeng ga le ra du matung ina tore ba thobak tu ga khut ka chin ga chana da ba hai bam la e ba tong lo bi thoi ba thodok si government na numitu da han be angang ani sidi laibak thina si rasu akon me ahum di sibam thokte ba sigi matang sida moina inquiry tori ba mong si FIR bo lobi wa ba ya da ba masai gi ko suguma incident yam lai re ba samna da moirang police ta changa kanda masai gi moi gi concern police station na changa kanda mi angang ani si sigi FIR si makoina NIA da sina ba kot pa je akhoi gi CRPF ta nomai kapagi masda matang sida moina khoida nomai kap thore aduga adequate security lokhate haiba pon me amje khoina FIR information report ama pija ge haiba kana police na accept taw da si government accept taw da na trawa suma me am la e numit sida khoi ahan da deputy CM ani la e khoi kano se deputy CM amada RDN PRP thoki ba mayam ngang na bu ba da khoi hoi mana chief minister khemchan jina control taw ngam do oi ta di ka su kai ge ba adu mana ngamakta bagi mami se mayam ama proof point sum thole hai tare aduna mayam kanda sai adoi matung da ngarang amuk litana swaida muka tangkhul disna ani sire adoi tadi akoina ahan ma da moida tong law bida to da hair mi se leiba situation du da moina thabak lokhat to gi matung ina moral responsibility law hai bane ma resign to di ma apam mane mana akoi thabak to ri ut ngam da resign to ma thok ta de kaino akoi de chaira loire nangna noina ngangi du kaino aina thabak to isi de aina to ino si phare si leire hai de akoi sudum tumin leini handokhi ne ba akoina hai report to ko te na dui matung da mu mana ngasai ukhul chatna khotna tore kangpo pi chale moina khangga se AK misagi level da India government gi yam thina top level da AK misagi level da manipur gi CSO mayam ga tongan mamong da kuki gi tongana maite gi tongana wari watai saba khra chathai ba mayam na nimbu ngang ne ba territorial council boy gira state boy gira ama boy ga yani yaro hari se chatha bane ba sigi chatha se loina ignore to thokan da magi self style da because he is having two chief minister mai maning da chief minister ani leiri da na mana self style da chatha matung da tholak pada misi mina yaujak pane ba ko aduna maram oi ganda akoina moral ground lo the responsibility lo wai su yadre adoi matak da thok thoi bising jo handa drabani na noi gi party se akoina noi gi policy se boycott taw ta bane na akoina boycott taw bane ba sine ba leiri se ko han round se sumain tam jage okay zo Shanta mara tang ga tha hoge hausi boycott taw bagi wafam si akoi Cocomi ne budi thambire adubu oza aina sida khangzadingi se haidi hoji phawda khoi handagi sigi tronglao gi incident sigi matang da khoi gi protest miyamna thamak pasu oza hausu dum ubirangani Facebook da rally si protest si maira gi rally si noma gi lekai da tawbagi mahutta ulap oina tawbadi kari kai haba wahang si oza miyamna yam toina hangba wahang ni masi haidi oza hoina khoi gi Cocomi gi maikei dagi organize tawgadori bra natragana masagi ithil phawrakanda hawbam thokra si miyamna su kari haini lairiba organization singsina mamai chunggadabani makhoina oina noma gi pali khaidu isi kaigino khaibo wahang amakha oza Shanta hange sigi wahang si amna si clarification je si yo to gi formula ne ko yo to gi formula ne ding asi no mi sida loina hogalaga loina ma tawraga pammi ba pandam do phanggadro mayam na khangbi gadab se district manipur sida chief minister gi banglo khatana te ba lebak chalai se ko chief minister banglo khatana te ba lekai da mandal mayam lei ri ba ko lekai mandal lei ri ba lei ko yani ngi ko mandal lei se aduna osiki mandal lei si kamai to ge even kangpopi de su BJP mandal lei ngani ko lei ko senapati su deputy chief minister am lei ni moi gi mandal lei ngani ko adugi mandal sing duga akoi ga tayap tawraga mandal sing dugi apamba natraga public ki wave ta ko haiba lenga chalai ba yaw bi mi sing siga public ka se tokhai ta ba se sidegi na phaba iho kai lege ba akoi na ham da hening se adagi thoiba iho mayam si tongan ba lekai da toy haijo bone ngasai gi amukona tawkira akoi na Cocomi na tawkira
UCM na tawrakera Hericon na tawrakera pa chaliba pandam se ama khataneba sidaida tongan tongnai je kaino ama toina tawrasi kholasi haiba wahi se sigi pochi ngarang kaksing de tawi kaksing do koina sidagi kilometer kyano nomdo organize tawraga chief minister gi mayum de changsan mangam gadam na teba akoi gi local central government sida local leaders sing sida ko local administration da akoi gi khonjel si yona ba hona ba gi pandam da chathaba ihong ataneba maira rally adagi ngasai gi democratic oi ba huji phodi chathari dana ko adubo ngasi government khanggadam se tongan ba jaga da laiba maira pairaga laiba mi singse makuttagi maira je thadoga moibu khuba khubo oina sumana noi toido khoi yam pele na tholaga khuba khon gadaba miyam duda maira pairaga moigi against ngangan ba se moina kayam kuina ngangan bangam gidoi no haiba se si moina yengsa gadaba ne bako miyam gidi ngasi amuko no organize tok pe hayeng Cocomi no organize tok kani hangsit UCM na tok pe moina yengadabdi kaino hai ganda akhoi gi hujik leiriba tawriba thabak mayam se sigi kholau amata koina la iko haibsi yenga sigi sakarna pakhum pina hona gadam neba sigi manungsida issue se divert tawba yana ba jesi to ana ko unaba adagi imung manungi macha sing to ana ko ba adagi ex gracia do mina yai ya de khangde hekta law thorok pa den ngasai gi law thokaning ba poti law thorok to ba hai tare ko samna haibda to ngaubi to dokta mi mari phare subject to investigation adugi matang dagi operation satharak dai phabne se kaino then nahan gi drug pubagi kano da chalui se Bisempur chalui se in custody leiba mi amabu kamaina civil da leiba asam rifle da moi kari arrest me mo paega kamaina hand over to chatli no haiba question du neba sigi mayam si leina banina asingba apangba ahingba asiba anaba ko adudagi klekai gi club organization sing loina mak wakhan manara pone hai tare ko aduduna hojik se aina haijaring muse sidagi na chok thor tringai da uncontrollable oiba mawong ama lak tringai da lengak si wakhan khanda bam changi BJP amadi every political party moi de su taroi haninga leite ko sigi pochida congress na si situation daga ngasai advantage ka lo na bhona raba adu di moi de sum tarakani then BJP gi manung da su akhoi loi khangi khemjan je chingdaraga CM oining ba mi ju lei ko hana gi chief minister oiram ba mi gi michang hai tare hana chief minister je lokthok khiba gi mun gi ne abai nuai ta bu ju lei adagi anu busida akhoi ne hen chaira kana harau bu ju lei si loi ngang ba akhoi sigi pochi tension ba ya na ba ko baga sakana pali belengak sina khan bado masana khalak tramnina maramdi chief minister je mai manak lei mi myam duna maon hai ba tak podo adude na masu uramoy ba ma khabar na tri uramaroi ba adugi situation do tadana ba lekai gi mandal sing sida akoina warming up ama to bi bo ne ba ko sidage na sathi ba mong da lawai haningai leite ba mai thamjage. Okay, thank you very much. Oza Shanta koigi Cocomi gi maikei dagi military crackdown gi wafam se yauri sigi matang sida amu akoigi union home akoigi home minister gi maikei dagi su ID lo thugai ba chap chana thengna gani counter insurgency force tung leragani haidana West Bengal gi election si lor kan da hai sing basing lakani khot kani su hai sigi matang sida ngasagi military crackdown si tawgadabani haibam su yauri na sigi matang si Oza Shanta punna kamai yembe koi kaim satisfy oi de moi hai mem sida ko amada koina hai do se May 2023 dagi ayang sa hijab duni demand me amam tawe proxy war ne ham se ko BJP masana di proxy war ne di kamai ha ne moi di comment chalai ri ne ko ado moi na proxy war ne hai gera hai ro Delhi ga noi ga matik chaba mediation ama taw hai bne ba sigum lan ka phalak ta na ba ko su de le ba kamu do fare moi ni ya da na lai re akoi di su do abrogate taw hai bne moi ni ya za da bne ba ko but UK ne ma lai ri su yaw do ba adu da sum taisal ga su kamu de thola ka pe se moi su khang ma ne ba khang ne ba adagi amana last ina ama thamjana mi se BJP gi mi sing je ngak tang tumin lai biu munna tabiu mina taw se ko lebak ning madu moi yam ning khangi lebak ning da bu political party yaw re ne ko hena CSO na hena thabak tongam pote ba political party da gi ko lebak ning da na bu political party yaw re ne lebak ning bagi thauna do akoi do onjal laga utpi rakano Facebook ta ko mi ong gak da ne yam na pe ngangi se ko side da ko mi ong du gi makha da ire me am do mi du mi sing du ire i du su pa bi yo ba ko comment do pa ba comment do pa bi akoi na hai se kaim na te BJP boycott to ba se kaim na te party ki manung da leiba member sing secretary sing mandal da leiba sing BJP ki leibak sida vote thadari ba imai ben sing rally thole sing su lo yawam doine vote thada ba moina saure ise BJP da saure ise kai yino nungti ye agitation leire ise kai yino si namda ning da bro BJP se namda ning amudra na khalle ba ko namda se hai tar ga di miyam ge apam do to biyo ba ko akoi na hai se lambi chat pa yai ya de adu da pang da ngai akoi da onjan bi ra ko no ba party manung da leiba structure do adu da chumthok pi ra kan da miyam ge apam se kamaina ning ba thungan ji ge
ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯍꯟꯁꯤꯒꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯥꯗ ꯆꯠꯂ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠ ꯑꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀ CSO ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯣ military crackdown tau hai se su group tu gi mapan thole na to wane 2023 gi BJP government le ramada N Biren Singh dagi horaga governor dagi horaga hojigi samja keno gi akhoi gi khemjang gi government ji bauda Manipur miyam na kari result pi gra ge habdo munna na khan bi oba adu matung da akhoi de chai bi ro ba leibak ning bagi meter do on bi oba ko ai sumai thamjage. Okay, thank you very much. Makha jatha